Naya apa taubat. Pemimpin Maluku Bandung Kajaya gehimpun harta ngan cara keji. Pegot alatan nek tulung bangsa mubago rupa takalan bukti. Kaim tat krek krok baca kuasa tabe di baba nama Helsinki. Ngetu pengaruh rakyat jelata di ilah daya repiti-miti. Tan le mutiro dia tak percaya karena tan beda dengan panjuri. Urang ujung di Bandung di Pulau Bangsa lagi nyancara ino terjadi betul ya duan. Athai narapat tiad adawa mutunoh rupiah polim mudati. Malay hanale mube thaka yang pah ngenuga tapeh bak bibi. Inan ke tak hai Abu Bakar lagi nyancara tikuh mudati. Kupa dak kaya lagi nyancara contoh jika na dibacik kari. Hana ke apa? Ya Tuhan ku negeri di Aceh gohlom na lagi nyancara gohlom terjadi. Bertama doa bat Tuhan tiro bekna yang palo di Aceh ini. Takun ada na tiro dua drawa kaki ngenjarawa tabe di gari. Bertama hanale kurang na ade kurang na adawa yang dalam jabatan hanale korupsi. Pakan jadi dua tikuh lam tangki motor sebab hai ada han cukup gaji en hana salah hadun menanumpa malun bo hai ada pejabat naiman han getem korupsi karena keingan Allah tidak takut gelup singa lam bumi menyebut salah malaikat ungkau hana tho publa wahai aki dino di dunia na perdamaian di hadap Tuhan Allahu Rabbi. Maka lentaran bak handai taulan ni pajuh menteng ubena rategi. Ya. Mulia urang di bumo Allah patih titah hana bakhe. Munya di dunia tak pegar ulah. Preh mutuah akhe mati. Lun akhiri dengan wassalam mohon maafkan bila kelanjangan.